Veličanstvenim letom iznad mjesta Lukovo na Velebitu 5 mladih bjeloglavih supova vratilo se na slobodu. Iscrpljene i onemoćale od utapljanja i gladi, spasili su ih turisti, ribari i domaći ljudi. Baš poput zvijezda. Komentirali su turisti, supovi su raširili krila i nestrpljivo pohrlili u novi život. Mužjaci Janžan, Pero, Alf, Ivy i Joe dobili su nekoliko kilograma i dovoljno ojačali za samostalan život, dok je ženka Ines neplanirano odlučila ostati. To su trenuci kad im želimo da ovaj puta, kad se drugi puta rađaju na taj način i kreću u prirodu, da sad prežive i da se više ne vrate u naše oporavilište. Bila je to nesvakidašnja atrakcija, oči mnogih slijedile su njihov veličanstven let uz najljepše želje. Mislim da je ova dobra energija ovih ljudi neki putokaz ovim životinjama da drugu priliku dobro iskoriste. 2 supa nose i odašiljače pa će se moći i dalje pratiti. Preko naše aplikacije možemo pratiti točno u svakom trenutku gdje je taj sup, pratiti mu putanju, kuda se kreće. Za pomoć ovim ugroženim, zakonom zaštićenim jedinstvenim pticama stigla je i donacija iz Švicarske od 3000 franaka. Mi možemo pribaviti novac u Švicarskoj. Mislim da možemo još mnogo učiniti. Financijski je pomogla i Anet iz Praga. My jsme se rozhodli, jelikož u Pragu radim na sličnom projektu zahradě se supova u Hrvatskoj. Udruga Grifon očekuje i pomoć države koja bi supovima trebala osigurati hranilišta i tako ih zadržati na ovom području.